bakwethuka bakusonda ngenxa yegama lami ubothula ngizabulwela mina uma abantu bakwenyanya bakwethuka bakusonda ngenxa yegama lami ubothula ngizabulwela mina nami phela bangenyanya abantu bathi kimi mubambeni lona nimbethele esiphambanweni nani ngoba kasilungeli thina bathi kimi mubambeni lo Jesu lona nimbethele esiphambanweni nani ngoba kasilungeli thina silungelwa nguBaraba bathi kimi mubambeni lo Jesu wenu nimbethele esiphambanweni nani ngoba kasilungeli thina isikhululele Baraba uma abantu bakwenyanya mzalwane bakwethuka bakusonda ngenxa yegama lami ubothula ngizabulwela mina. Siyambusela bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uphinde uyasipha lithuba lelingavami ukuthi silithole nje kepha uyasipha lethuba sisesonweni ngeleshumi nesithupha eminyakeni welibandla njengaloku besitayele kulandzela ngendlela lenzala ngendlela leshaya sisesonweni lesiphohlongo emva kwekuba kube ngu-Pentecost. Tifundo-ke talomuhla time ngalolu hlobo sifundo sekuqala sibe encwadini yesibili kuSamuyela sahluko 7 verse 1 kuya ku-14 engxenyeni yokuqala bese likubo kuba likubo le mashumi lasiphohlongo kanye nemfica 89 kusukela evesini lemashumi lamabili kuya evesini lemashumi lamathathu nesikhombisa. Sifundo sesibili sibuya kwaSefeso sahluko sesibili kusukela evesini lelishumi nakunye kuya evesini lemashumi lamabili nakubili bese livangeli silithola ngekulandisa kwamakho lomncele sahluko sesithupha livesi lemashumi lamathathu kuya evesini lemashumi lamathathu nakune kuqhubeke evesini lemashumi lasihlanu nakuthathu kuya evesini lemashumi lasihlanu nesithupha. Siqhubeka-ke nekusebenza kwethu namhla inkonzo yethu sicoshelwa ngu-Arthur bana Jacqueline bese sesiba kanye nemnakethu Bhekisisa Dlamini lo tseyiwe akasisite la ekhaya ngengcenye yetifundo takhe asasekolishi. Jesu wathi uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wokuqala nomkhulu. Nowesibili ufana nawo ukuthi ubothanda amakhelwane wakho njengoba ukuthandza wena. Kule myalo lemibili ibambelele yonke imithetho nebaprofethi. Asivume intono tethu sitimisele ngokuqinisekile ukugcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngokuthulana ngethando nabo bonke abantu. Nkulunkulu Somandla Baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekhuluma nangekwenda nangekungakwende ekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu sethelele konke lesekwenzile usende sikhone ngekuhamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. Unkulunkulu Somandla uthethelela bonke labaphendula ngeqiniso akasihawukele asithethelele itono tethu asikhulule kuto asimisa siqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen.
Amen. Asithandaze. Awu simakathe wathumela indodana yakho utophilisa nekuletha kuthula siphe kuthulela lokusimelelisa emoyeni nemusa loletha ukuphila ngaJesu Kristu Nkosi yethu lophila kusa nawe namoya ongcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Silalele ifundo namuhla. Siphinde sibabingelele bazalwane egameni leMosethu Jesu. Simbonge uNkulunkulu lo sinakekelako. Siqhubeka nekufunda ukuthi libandla likhule. Namhla sithatha isihloko lesithi uNkulunkulu ukhathalela wonke umuntu. Ifundo ke ngiletibe sitifunda letivela kuSamuel lesibili sahloko 7 verse 1 kuya 14, Lihubo 89 verse 20 kuya 37, ubaseFesu 2 verse 11 kuya 22, evangelini ngekulandzisa kwamakholwa ongcwele sahloko 6 kusukela verse 30. Asithandaze. Siyabonga bafowethu lencwele uNkulunkulu omuhle kuthi noma kunje wena Nkosi usesenathi futhi uyakhuluma nathi futhi uyasikhathalela. Qhubeka ke babe wembule imfihlakalo yelive lakho kithi ngamunye egameni lemfelethu Jesu. Amen. Amen. Singahlala phasi. Sisalandela ke bazalwane indzaba ekukhula kwelibandla. Nakuleli viki leli siyaqhubeka sihamba kanye naNkulunkulu. Emavikini lengcile nasevikini lephelile sawukhumbula ukuthi besikhuluma ngokuthi kumele sibe ngabalungelene naNkulunkulu futhi sibe ngulabangcwele. Namhla ke siyakhumbutana ukuthi nasisahamba naNkulunkulu, lo Nkulunkulu lona lofuna ukuthi siphile silungelene naye, siphile futhi singulabo labangcwele. Sihlangana nato tonke timo letilukhuni naletilukhuni kanti siyamcela uNkulunkulu ukuthi aphindze atibonakalise njengalo Nkulunkulu lesimatiko. uNkulunkulu ke solo uyasinakekela noma kunaletinsayela letiningi letikhona empilweni lempilo ihle isishaya kakhulu ngato. Etikhatsini letinyenti ke siyesithole ngazuthi tonke tinto setimelene nathi ngathi kude lokuhamba kahle noma lokusilungelako. Tifo tibonakala tiphakama, tithola emandla etikwethu, netifo lebesicabanga ukuthi setengcile tibonakale nje setivuka kuze kuthi sihlubeteke. Kanti ke netinhlelo tebantfu emhlabeni namhla tibonakala tingabi nemandla, tingaphumeleli. Nebantfu labanengi batholakala sebade kujabula esikhundleni sekuthi babe nabo, ngobe batithola bakulabantu labaphetheke kabi ngetimo letikhona. Ikakhulu sibathe siyabuka labo labanako bayaqhubeka bayadlondlobala ekubeni nabo bese kusigaba labangenalutho nabo bayaqhubeka nebuphoya babo sekuyahawulisa. Kepha-ke nasesibathe siyabuka ngisho netembusave siyabona ukuthi lokho sekuveta tinkinga letinengi emave akasaphatheki. Uyabona ukuthi nabohulumende nabo abafuni kudwa ngetinto labatendako. Bantu-ke bathola injabulo ngekuthi bangenti lokho lokufunwa nguNkulunkulu, nasekumele bente lokufuna nguNkulunkulu ababonakali. Bantu-ke namhlanjena ikakhulu baholi bayehluleka ngendlela lemangalisako kuba baholi labaqotho emaveni cishe onkana. Bantu abakathoboti lokhu-ke kuthi mhawu ngokuthi sekuta lesinye isikhathi masinyane nje
lesitaba impendulo kulesikhathi sanyalo. Masibuka ke esifundweni sekuqala siyathola lokuthi uNkulunkulu uyaqhubeka uyabanakekela abantu bakhe, ubakhethela inkosi leDavide ngokuthi ibabuse. Noko ke ukhetha kwaNkulunkulu akusho ukuthi bese bantu kumele ukuthi nje batiphathe sinoma kanjani. Siyabona ukuthi namhlanje Davide uyathenwa uNkulunkulu nakathi ufuna kwakha lithempeli, uthi uNkulunkulu awukwathi phela wena ngakhela lithempeli ngoba izandla zakho tigcwele ingadi. Ngakho-ke kumele ukuthi sitiphathe kahle, sikhumbule ukuthi noma sesikhethiwe asikakhethelwa wena imisebenzi lengasiyo lemihle. uNkulunkulu-ke uyabanakekela-ke bonke bantu bakhe ngaso sonke isikhathi, futhi uyabakhumbuza ukuthi nguye yedwa loneligunya lekuthi ayithathe impilo aphinde ayinikete impilo. Lelo gunya-ke kude umuntu akamnikete lona. Nalo bantu nje siyathi ukuthi kulamalanga bathi thathela lamagunya aNkulunkulu, uyabulawa abantu. Naloku sikhuluma nje nanyalo bantu bayanyamalala, akwateli ukuthi bashona kuphi, kodwa lesikwatiwe ukuthi nguNkulunkulu kuphela lonemandla ekupha impilo nekuthatha impilo. Lokhu-ke siyakubona ukuthi Jesu wabe sisoyakubona ukuthi kuhle lenzaba yekufa ayehlulekise esiphambanweni kuze ukuthi sikawumathi uNkulunkulu ngokuthi kusebenza kwakhe akusafanani nakadzeni, ngoba kadzeni sasithi gangela bese siletha umnikelo wetilwane longanamsebenzi, kodwa nyalo wasiniketa Jesu lomhlatshelo lofanele kuze kuthi ngaye Jesu thina sikhone kufinyelela kuNkulunkulu. Ngaye Jesu nathi sesiyakhona ukuthi sakhiwe sibe yindlu yakomoya lapho uNkulunkulu atatitfolela likhaya khona. Sititfole nathi sesinelungelo lekuhlanganyela esidlweni senkosi ngenkululeko ngobe nathi sesemukelekile uNkulunkulu. Asibukele ukubula namhla uNkulunkulu uyaveta kithi ibusiso ngokuthi nangabe sitheli ngakuye uNkulunkulu njengaDavide, nathi letibusiso sitaba nato, futhi uyaveta nekuqiniseka ngokuthi nangabe singakuye tonke tintfo titasihambela kahle, kodwa kuphinde avete nesexwayiso ngokuthi nangabe sitatsi sikuNkulunkulu kepha singeni kahle, uthi lobumnanzi bekuphila kuye utabususa kithi. Besishilo-ke langenhla kokuthi uNkulunkulu uyapha impilo aphinde ayithathe. Nekuphila-ke kahle sikuphiwa uNkulunkulu, kepha nasesinamlaleli uNkulunkulu kulokuphila kahle uNkulunkulu uphinde akuthathe. Kungakho-ke lokuphila akusiko nje kwiwalala, kuphila lokunemthetho. Sivile vile pelile ukuthi lo mthetho ngilobungcwele, lo mthetho ngilobumhlophe, lokusho ukuthi silungelene naNkulunkulu. Kanti futhi uyasikhumbuza Pawula esifundweni esifundile sesibili ngokuthi nathi noma sasinasiko lababalelwa thutane nalendzaba yensindiso, kepha ngaJesu sasesiyathola nathi ukuthi sibuyiswe selize lithi ngelivi thina sesibambana naba-Abrahama nekukholwa, ngalokho ukuthi noma side ingadi ya-Abrahama kepha nekwenda kahle njenga-Abrahama nathi sesithola sesibantwana baNkulunkulu. Lokho kusifakazelo lesikhulu sokuthi uNkulunkulu uyanakekela. uNkulunkulu-ke ekunakekeleni kwakhe ufuna ukuthi size siphume ngisho kunathi tinkinga lesinato namuhla lapho sitihlukanisa khona, sitihlukanisa ngebuve, sitihlukanisa mhlawumbe nangekutalwa, sitihlukanisa nangetindlela letiningi.
uNkulunkulu akathandi lokho, kepha uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe munye. Sitakhumbula ke lokho ukuthi ukuthandazele nasifunda ivangeli ngekulandiswa kaJohane sahluko 17. Sesephetha ke bazalwane, siyabona ukuthi evangelini uNkulunkulu emva kuba bafundi bakhe sekabathumile ukuthi bayawusebenza, nasebabuya uyababika uthi godani siyawuphumula. Umqoka ke bazalwane ukuthi nasisebenzela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi sihle sikhwesha sihlala phansi sibuka ukuthi uNkulunkulu usendeleni, sibalise ngemisebenzi yakhe ukuze kuthi noma sesiqhubeka sisebenza sibonakale sisebenza ngemandla, singabonakali nje sesitidonsa nje sekungabonakali lesikwendayo ukuthi bona kuyini. Noko-ke uNkulunkulu akasiveteli lokhu lesikhuluma konyalo esifundweni sanamuhla, kepha uNkulunkulu siyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uyanakekela. Lokho sibona na uNkulunkulu onda tinkulungwane letisihlanu tebantu letitataulalela livi lakhe titane mindeni yato netinkulungwane letine. Konke lokho kutshengisa luthando nekunakekela nesihawu uNkulunkulu lanaso ngemuntu nangetinceku takhe. Siyabona ke ukuthi kumele nathi sibe ngababongako ukuthi uNkulunkulu uyasinakekela, futhi usinakekela kuthi tonke tinhlangothi tekuphila kwethu, ngoba ufuna konke lokuhle kubonakaliswe kithi ukuze kuthi naye atiwe. Khona la evangelini siyafunda futhi ukuthi Jesu bekakade anesihawu, nakabona nje bantu bekayekela konke kuphela nendlala. Sitawukhumbula phela ukuthi Jesu nganyelanga bekalambile khona evangelini laJohane, kepha wathi kusuka lapho waqala kushumayela make waseSamariya, kwagcina sekusinze tindimbane tebantu. Nanamuhla-ke siyathola khona la evangelini ukuthi wathi nakafika nje ngale eveni yaseGenesaretha baletha kuye bantu labanyenti, wabelapha labanye baze belasha nje nakuthinza umphetho wengubo yabo. Bazalwane, kafishane nje namhla besithi uNkulunkulu uyanakekela, asithandaze. Siyabonga babethu loyingcwele, sibonga ukuthi uNkulunkulu unakekelako, qhubeka Nkosi usinakekela nakule live babelothandekayo, siyakholwa ukuthi yasinakekela. Hamba nathi ke uNkulunkulu omuhle, tindlela tethu tiphumelele ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Asithandaze. Emalanga onke siyabonga babethu losezulwini ngeluvelo lwakho lolubonakaliswe ngaJesu Kristu umelusi lomkhulu wetimvu loyindodzana lelungileyo yaDavide. Sigcine sihleti esandleni sakho sangasekudla lekutfolakala kuso kwenetiseka lokungiko. Sigcine sikwethemba ngato tonke tikhatsi Nkosi ngemsa wakho. Siva kuthandaza kwethu. Siyabonga babelongcwele wekuthi ulakhile libandla lakho lengcwele tikwesisekelo sebapostoli nebaprofeti lapho Jesu alitshele lisisekelo. Yipha libandla lakho kunye emhlabeni ngekusebenta kwamoya longcwele nekumenyetelwa ngekwethembeka kwesiphambano saKristu lesihlanganisa nabo. Njengoba watsileta umkhatsilo omubi kumaJuda nebetive ngaKristu, yelapha kwehlukana kwetfu lokubangwa ngumbala, bulili, buve, tibongo, inkholelo nekutiphakamisa lapha emhlabeni. Njengoba libandla libitelwe kutsi libe linye
embi kwesihlalo sakho sebukhosi. Nkosi ngemusa wakho. Siyakubonga babewethu ukuthi usibuyise ndzawonye noma sibuya emindenini leminingi lehlukile. Sangena emndenini wasemakadze. Qhubeka nekubusisa onkhe emakhaya emaKristu kude kutsi batali bahole bantfwana babo ngelivi nemsebenti ekubiteni wena njengababe, nekutsi bantfwana bafunze kuhlonipha nekulalela njengelibandla. Nkosi ngemusa wakho. Siyakubonga babe ngelive letfu nebaholi balo etigabeni letehlukene. Siyacela kutsi ubabusise ubaphe hlakanipha labo labasebenta emahhovisini esive kude kutsi sitewutfokotela ukholwa nekuphatfwa lokuncomekako nalokungiko njengekucondzisa kwakho. Sisite kutsi siphilele kusita kumakhelwane siselapha, sibe sati kutsi uve betfu sibili usezulwini. Nkosi ngemusa wakho. Sikubonga njalo Nkosi ngekusinakekela kwakho njalo ngabo bonke lesikudzingako kude kugcineke umtimba kube nekuphila. Finyelela ngemusa kulabo labadzingako emkhatsini wetfu. Sisale sakuwe labo labaguliswa sifo samahazane naletinye tifo letibulalako. Qhubeka wembonye live letfu ngemandla akho ekuphilisa. Sikhulule ekwesabeni nasekutfukeni ngekwati nekuba nesiciniseko sekutsi Kristu ngekulunga kwakhe uletsa kuphila nemivimbo yakhe. Nkosi ngemusa wakho. Siyakubonga babewetfu ngaJesu Kristu indvodzana yakho umsindisi wetfu lowatsi ngekufa kwakhe wagcwalisa sidzingeko sensindziso yetfu nekususwa kwedono tetfu. Siphe kukholwa sonkhe tsine lesita esidlweni sakhe lesigcwele namuhla kude sidle umtimba wakhe sitsetselelwe tono selapheke emphefumulweni sitfokotele kuphila lokuphakadze. Nkosi ngemusa wakho. Tonkhe leti tintfo nabo konkhe lokunye lwatiko kutsi siyakudzinga babe siphe ngaye umelusi wetfu lonelutsandvo neluvelo lowafa wavuka nyalo uphila abuse kanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye naphakadze. Amen. Jehovah, Telumoya, Jehovah, Telumoya, Jehovah, Telumoya, Jehovah, Telumoya, Jehovah, Telumoya, Jehovah, Telumoya, Umoya oyingcwele, Umoya oyingcwele, Umoya oyingcwele, Umoya oyingcwele, Umoya oyingcwele,
oyingcwele